Ramai beredar rekaman memperlihatkan momen polisi khusus Israel membebaskan sandera yang ditahan Hamas. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 11 Juni 2024. Pembebasan sandera Hamas oleh pasukan khusus atau polisi khusus Yamam. Tampak sejumlah pasukan Israel bersenjata lengkap memasuki sebuah rumah. Rumah tersebut dihuni sandera Hamas. Dalam pertempuran singkat tersebut, seorang tentara pasukan khusus Israel dikabarkan juga ikut terluka. Saluran Telegram dari beberapa media Israel mengatakan bahwa unit pasukan khusus Israel menembus jauh ke dalam kamp Nuseirat untuk membebaskan sekelompok tawanan yang masih hidup di tengah pemboman besar-besaran oleh pesawat tempur Israel. Pihak berwenang Israel mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tentara Israel Keamanan Dalam Negeri atau Shin Bet dan Komando Polisi Khusus Yamam bersama-sama melakukan operasi siang hari khusus di kompleks di Nuseirat untuk menyelamatkan 4 warga Israel yang ditawan oleh Hamas di Festival Musik Nova pada 7 Oktober lalu. Tawanan yang diselamatkan diantaranya Andrei Kozlov yang merupakan warga negara Rusia. כנס. אחד איתי. עברית, אין פה כולם. הנה פה. חרש. שם. יש. אנדרי. 3 שונים בידי. 3 שונים. הכל בסדר, אני מחלק אתכם כמובן. יש. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.